هر لدەستپێکا دانانا باژێرê مووسڵ وەکو ژێدەرên mêjeyê xwe dikin, مووسڵ باژێرê pêkvejiyanê û aştiyê bûye û di nava vî bajarê de hemû ayîn û netewe bi birayetî û beşdarî xweşî û nexweşiyên hevdû jiyana xwe di berneserê û pêk ve bajarê xwe avedan dikirin û peywendiyên civakî yên bihêz di navbera pêkhatin xelkê vî bajarê peyda bibûn û xwîna wan têkilî hev dibûbû ji bo werevanîkirin jî Mosul. Lê piştî hatina teroristên Daeş û dagirkirina parêzgeha Mosul û devera Şingalê, hejmareka mezin ji serok hozên Ereba ew birayetiya bi sadan salan peyda kirî, careke dî firotin, nebtinê ev e yeke bû, belku hemû şiyanên xwe dijatiya pêkhatên dî kirin û bi taybet Kurdan û pêşmergeyên qehreman, yên ku beriya niha çendîn cara berevanî ji wan û malbatên wan kirî û di vê kurta vîdyoyê de diyar dibit, dema jmareka serok hozên Ereba yên Mosul Mubaye'a Ebu Bekir el-Baghdadî û dewleta wî ya bi navê Îslamê لبن آلای رج دکن سوک حمادی الحنش سروک هوز آلتای العراق دبیجد ام همو دقل ابو بكر البغدادي و دولة اسلامي العراق و شامي و بهيش رنگه كي ناهل نا حشد الشعبي نا پیشمرگه خاين بهتا ناف آخا موسل دا و ده براواني كين و چندين بيبين نشرين دجي كردان و كم آينان دكت. احنا مع الدولة الاسلامية بكل شيء، نقاتل الاعداء، نقاتل الروافض ونقاتل البيشمركه. واحنا وياكم، ما نقول وياكم بالحكي، التجربه اكبر برهان، اخونا وشو نسوي؟ وهذا العرب كلهم اخوتي وعمامي، ما اقول لك انا على طيب، اخوتي كلهم حاضرين، واقدر اقول لك كلهم نفس الشعور. لê piştî nêzîkbûna rizgarkirina Mosul ji teroristên Daeş û bi dimahîk hatine evê rêkxerawa teroristî, Sifok Himadî el-Heneş serokê hoza Altayî berif Herêma Kurdistanê têtû niha li otêleka modern û tijî wêrez têr li paytextê Herêma Kurdistanê, paytextê wî pêşmergeyî vî kes gev lêdkirin li Hewlêr jiyana pir xweş diborînin. و هر دگرتا ویدیویکی دو بعبایکی رش سفوک حمادی الحنش سروک هوز آلتای بحثا رول پیشمرگین کردستان اتکد لی ویجاره برو واجی ویدیو ایکی ویجاره بزمان ملاقی متحد پیشمرگه اتکد. وما قلته ضد قوات البيشمركة البطلة وأهلنا في الجنوب هو ما أجبروني على قوله، لأن يعلم الجميع من أخواننا الكرد. اره برسبه حکومت وان کسین پیشوازیه وی سرک هوزا عرب کری بو مالبتین شهید و بریندار و پیشمرگین قهرمان چنه اف کسا دی چی مفایل کردان کتن دما هلویستی وی همبر کردان دیجایتی بد اوه بتنی نمونه که جوان کسان که بدهان جی کسین وکی وی برفاهیت لناوا باجرین هرما کردستان جیانا خود بورینن و لبر چاوین کسو کارن شهیدان دهینو چن و بنشکه که وهاتنا لسر صفرا حاضر